Chungs television zaunaba migoita thonriwe asai gan bu zengru na kathum kachak nai timitong local Delhi chamche the Tamalong Times the gan female khatni the People's Chronicle tong kabisumi cham migoina khang pa inda lo ne cham tabadaba mai ga khang tholiu phau mai Railyang mitong kabisumi cham State Congress leaders kagwai Manipur Pradesh Committee tong President K Megachandra khatni Congress Legislature Party tong leader Okram Ibobi ka zauna Congress tong MP Priyanka Gandhi ta Di nai nung tai ariukanthe. Union Home Minister of State for Development of Northeastern Region, Dr. Sukanta Majumdar, Rina Prime Minister Development Initiative for Northeast Region Bangko Project Charukai Manipur ko implement subamte tinasakanthe. Daulanai Nupi Lal Ningsing Numit Nupi Lal Day Mungkawai Governor Lakshman Prasad Acharya Rini Katong greetings tikanthe. State on team le Central Forces le Kariuna Kangpopi ko 59 acres popi linglaw may sukasi law kante kumlana linglaw may gan kanay tani nim kante. Daulanay tay Classic Grande Imphal ko o Zaliangrong Medicals Union tong tamruna pangutang my freshest meat come get together mung lang patna takay kante kamungko tay Dr. Chambo Gonmay Director of Health Services Government of Manipur Rina Chief Guest slogane. Daulanai Nupi Lal Day tong timing observe sukan may kautai Chief Minister and Biren Singh Rina Armed Forces Special Power Act lamkoni intuk na sataw kane. Lok Sabha tong election gan ko local body election, ADC election, municipal election kani bai may election zat goy hai kariungam kang tumay hai one nation one election proposal ta Union Cabinet na approve sulokante. Gaza ko Israel riri takai bam di he khautai UN khani bai me agency nunrina truck dai dai mai pangko relief pochai phungut mai hai tamai sin mai ge hau mai goirina attack surarap mai hai problem dai nai bam te tuna cham ko hilowe India tong healthcare sector ko infrastructure technology khani accessibility gai imbu kuna bame India rina healthcare infrastructure goi gai imbu bu khang world class cost effective since na global pharmaceutical industry goi ko gai imbu bame tuna cham ko hilowe Kuki tong BJP MLA Chennai rina Jantar Mantar New Delhi ko sit in protest takai na kanyu tong party governments rina asai nga na Manipur tong latlu ko hai lungut law manaba mai ta pian mak mai indaw na takai kanthe Ningol United Progressive Initiative Rina Zai May Bangko Maitai Organization Charuk Rina Machuang na 1904 Karina 1939 Lungko Adaukan May 85 Nupi Lalta Ningtaw May Mung Delhi Koni Daulanay Takay Kante Congress tong MP Bimol Akwejam Rina Manipur ko in town na ba may latlu hay National Issue Day Local Concern Ramagay to na Central Government Rina Lungning Good Imbulawo to na Zenghoy na Sakante India mai di Gukesh Rina chess game tong Grandmaster Sumai China mai ding Lirenta Singapore kaidai ka World Chess Championship naikan mai kota ngamno kante. Daulanai Kaiku ko 5A side football tournament tong final match ko Kaiku YC le namdulong le tali ko namdulong rina 4-1 ko ngamlo kante. Kamasuna may goy na kang ting na ilam ni pa indalo ni asay gan bu zengru na katum kachak na itimik tong cheng hai 23 degrees Celsius to 7 degrees Celsius na inabame na imik na 5:54 AM to 4:29 PM na inabame gan ko na igay na bamgay pa ni zimbang tingpuk intande kumating sik pa ni. Atuan gan bu zengru na paday tingku na itong cheng na 23 degrees Celsius to 8 degrees Celsius na inabame. Zauna ba may hai Chung and Chungs television tong kabisumi chamme may goy neta tuan kute.